Syakot hadir ki nong yalam kaseng KSU Nongstoin haki pulit. Mentah kesengi ki pulit ka Nongstoin Police Station ki lakhot hadir ya usamla Wilbes Wanyang President bat usamla Coming Star Carson Teo General Secretary ka KSU Nongstoin Pelun. Laong ba yakite ki nong yalam kaseng Kasi Students Union Nongstoin Pelun. Lakhot ban shim jingkili halor ka jinglet khenra ya ki nong trei barjela ki bawan trei ha ki benta baper jongka West Khasi Hills District. Ya kita ki nong yalam ka KSU ki bala syakot hadir ha ki pulit lalet ban senran rang langru da ki pongot ki dukot bat ki nong yalam ka KSU West Khasi Hills District syat hanat Nongstoin mentah ka step. Halor ka jing syakot saman yang bat tunjuk jenis ketri jungi samna komistar Karstil. Halor ka jing kilikikam ramendal. Hawa niwanang ni mentah bagi kili akan kurkom di la kot ini hangi nakal yang di police department yang ba ngibis kat kum ko buat batumi ka lo ka jing ramendal jong ka sang kejungi hang ti apo pero aloy ruyang andai ka ikabas ngono piong di base apo social media andai na perjungi hang ni idon ki bom don ru aga tersengi por ba ni lekra hang ti apo ruyang andai la syak lang hang ni te kalong ka ka bom sengoy hap ba ka bom setengah te nakal yang jungi ngisngau ban penram jur itu mi di gejat ka jingle ka datang ka ban penting ka tempat jong ka sarkar bat kulit hang ni ulale ka kamram ka tum ka jingtha ka jing te ngiso program jur baong ba gade kata ban nang pentran nan ba pusmi ya ki kena jingi tunjuk ya ki khot jingi ku pasang nam ta ban kun persya ya ka di isu ka jiman buhai sinong jingi menda ot idon di baong na ba kisuang tray tang sport alat dari kata kalau ke AKA ban insting kumi kata kalau ke AKA bama kiwan kumi nang tray ada haku ka por bun kidi ka cakam arok kawi ka kisi jantia kumbang yo kumbang ilap iwan hi kumi nang tray kidong bela hai ka bakut kiwa kilo ki persang banwat sabanlong tradisional ka sa betulong ka jingma ka frau ya ka dok kata jungi but kawa kongsan ngi kum kisamla jong kani kadong kathan Nongstoin West Khasi Hills bor away ba ngim kwa ba kani ka benta kani kathan jungi bakan long kum giway pat kijala kum Tripura bat wat tanga bakan long no kum ka sulong ngim kwa dalilai bat nang ni khmat ngin mailat bat ngin teng ba ya ban khenra ya kit mender ki bawan tray la kila ban penbiang ya kikot isla nakal yang jongi ya kata ngin siapa Andre ya bombiang ngin kan tharbet in palet back ceka bekilet bekiwan betul Usamla Franklin's Emyong, General Secretary ke KSU West Khasi Hills District, ula ong ba shwa jong usnem khat khandai spa khandai po menshwa, ki babon ki benta lasdang ban sensyar bat kamtrai de ki barjela. Henry da ka jingyaki ka seng KSU harengkat ki reurang ba layakun ban bekrat ya ki barjela. Ti kumba mentah kesini lialum ni ban wan senran ya kini ki arngut kinong ilam jongi samla Wilbes Wanyang badai presiden KSU Nongstoin Circle badai samla Coming Star Carson Teo badai general secretary jong KSU Nongstoin Circle halor ka jong syakot hajir ka jongki namar ka jing lej ban pej pan kemi ya ki kot isla jongki nung trei bar naki waipat ki jala ki bawan trei ha kani kadong ka thang ka jongi ti nakaliang juga seng nyum sungo her namar kumba ki nong elam ki jongi nadu ki senam ki pamenchua ki jupen kenmau ki ju hikai yangi bahaba firung ki isu totep basiliang ka kejat pidon surok pidon hamadan basiliang ka kejat pidon hathanat lan he patok nomor katan kum ki dekat bat kinong elam jo ki isu ngim sungo her ngim sungo isu ya ki ni ki bukum ki kini ki jingja hanrei ka bang akwa ban ong kini ka por kolong ba ha ka bayede bat ka khana jong ka Nongstoin
haki senam kenai po haswa jung senam kenai po menchua ni hanong ston kini kidukan nadu kidukan cha kidukan di jeng di pat kiwe di kidukan la sensar labat daki barjela hanrei hadin jong kajing ki jong kaseng ki isu pat hadin ki babun ki jing sak pensitom jing sak kam jong ki dekat jong ki isu bat kumjuru kiwe pat ki orang ba haki te ki senam lalak ban bet kerat no iki bat ngilong ka senong ngilong ka jaka ka balak naki nongwe ki nong ar kadau kedai namar kajing IT namar kajing kendo jong ki long shwa ki jongi kabang aku ban ong kini kapor kalong ba ngi ki long mentang sim keliang ya kani kari ka ba i jongi naki long den jongi Watla kila don bun kibala syak kem bat syak pengat kendon ha kibor kaan. Kumta ula ongru banang ni syakmat kaseng kandang yai beteng ban penlong ya ki jingkhendra katba ka sorkar kadang penterha ya ki dekot kaseng. Jingkili ke Basyai jingkili babat dekaan ba pemperikam pati ya kibasyanaan atau dekaan nasyana bakan nok siliang kata rajul haba nipet keleng-keleng dari kasih mata silpengat kendon ikit kot jo kaseng belai nakalian kinong bataan klem pengat kendon iki kontraktor lane yakini kinong trei bela ki bom biang ki kot kisla mengkiru kide kinong penkenyan pengat ki selang kiru nang bakan an kan melong ke pendok siliang bat namar ba naliang kaseng ingin ting kata kenat ingin ting ya takaru ngiyang namata kalawai ke judgment rupejungi match perang kelur keri Islam ki isu Islam kari kasih berkawai